What's up guys, dobrodošli v novem vlog videu. It's Buenos Live. In danes naj vam samo toliko povem, da ne bom preveč blebetal, preden kam gremo, da danes pride Jasmin Stavroš v Črnelavce. Tako da se odpravljam sedaj z kolegom in kolegicama v Črnelavce. Verjamem, da bo še ena noč, ki bo luda, zabavna. Imeli se bomo absolutno fino, čim bolj. Ja, tako da upam, da boste uživali v današnjem vlog videu. Stisnite like in share. Subajte, kateri še niste, kateri bi bili radi Buenos Live Army. Tako da, ja. 20 minutes later. Jo ljudi, evo nas, tukaj smo zdaj v Kuboji, oziroma zunaj sedimo in že smo naročili pijače. Evo, z Vegičem sem. What up, guys? In z Leo. Dober dan. In seveda s Tinko, ki je... Sramežljiva. Ja, in moja standardna gostja, pač v večjih vlogih je že bila in res, carica, zasluži si en bueno. Mislim, čokoladni bueno, da ne bo pomote. Ne, kinder. Pa seveda, evo ljudi moji, Vegič je že naročil Laško in Lea tudi. Tinka ima pa kaj, mojito z okusom. Jagoda. Ja, ampak, ja, pa in plus limone so ji dodali zraven, ker je pač sadna cura. Ampak Buenos nima nič, evo, jaz sem broke, ne, se hecam, nisem broke, ampak sem jedel nutelo in pil mleko in to bolj ne paše nič od tega gor. Noče imeti prebavnih moten, tak da. Jo, ljudi, to je njen njoh, is overrated now. Vigič, kaj dogaja? Nič, pijem Laško, da lažje šijem na Hrvašku. Realna. To imaš unijo, ono ima Laško. Pa nema veze, to je važno. 1 hour later. Jo, folki moj, snimamo. Meni je vse, tam dol je mesto, tam dol je neko mesto. Jo. Svetleče šuki. Vam pokažem še kaj. Zapit? Ja, lahko bomo zdaj pili. Samo kje? Samo ni take gužve, kot sem mislil, da bo. Še bo. Grajsko dvorišče, plavi orkestar, ja. To gremo, ne? Tinka prva, ki bo šla. Tinka je bila pobudnik tega, da gremo. Ja, to bo Tinin dogodek, zato ker Tina ful rada gre v Beltince zaradi Alberta, tako da. To bo njen dogodek, ljudi moji. To bo njena noč in upanje, da ga vidi. Ne, Tina? Boš vesela, ko boš videla, malo ga klikni pa vprašaj, če bo tam. Ali ga bom pa jaz kliknil. O, že gre pijača, ljudi. Ja, ljudi, zdaj čakamo Jasmina Stavroša, da pride, ni še prišel, zdaj so bili Blue Planet, ampak mi smo prišli zdaj pred 5 minutami, komaj sem. Tako da, folk se še zbira, kot vidite. Ni še gneče, tako da, ljudi.
pride še folk zdaj. Čez 1 uro bo to polno, tu za Grmano. Ja, lažje gledaš. Misliš, da ne bo puno danes? Samo, ja, zaenkrat še ni, ker pač, ja, pridejo tako kot 10. Pridejo se že. Ja. Tam imajo že tiste rogece, vidiš? Zdaj pa nista več. Zakaj nista več? Zato, ker je zdaj stavo pa. A zdaj, ne, Tina, to pa ni res. Tina, od kdaj sem jaz pred BFF? To jaz nič ne vem. To sem jaz tvoj skrivni best friend. Se lahko... Ti si bil skrivni veteranec, vse. A ja, to pa res. Kaj si je zmislila? Ja. Ja, da moram reči, da sem bratranec. Ko se je šel za Žana. Ja. Da Žan ne bi kaj posumil. To je bilo, To sem imela dober plan, ampak ne vem, kako dolgo bo klapalo. Ja, to je še itak je to. Pa on vrne vse, ko vidi. Zdaj, ker ni stikov, zdaj, ko ni stikov, verjame. Zdaj, ko ni stikov, tako. Samo, če se postavijo stiki. Kjer je pogled? Veš, kako moramo iskati, smo take visoke, ker Tina ima rada visoke, Tina prej. Visoke, ne? Pa da je črn, črno las. Kaj pa je te, Albert? Ne. Kaj zdaj, ne. Rekla si, da ti je všeč, ker je visok, ne? Ja. In ne samo to. Rekla si, da ima fajn trebušček. Ja. Ker ti je bilo, všeč je bilo, da ima malo trebušček, ne preveč, ampak malo. In ja, on bi bil pravi za njo. Tako, če je kjer je visoki tip, jo samo kontaktirajte na Facebook. Ja. Kjer radi gledate YouTube. To je to. Jo! Evo jo! Lahko prisedeš. Lahko prisedeš. Ja, ona je že bila. Ne? Prava sestra. Ne, Sem mislil, da kakva pol sestra, samo... Oh god, to pa raključje, nisem vedel. Se vidimo v tekaj. Bye, bye. Ona je bila na vlogih. Ona je bila na vlogih, ko smo bili tam na školanju. Ne, sej nisem, da sem bolj kratek klip gor. Koga? Jo, folk, počasi bo muzika gori, že nekaj špilajo. Gremo zdaj kot bližje, še 5 minut. Tina, poglej strastno v kamero. Strastno! Ne gre, ne pa nič. Kaj bluziš? Nekaj bluziš spet. Jo. What's up? Škoda, da niste tukaj. Res žurka danes. Še. Škoda, da trga gate. Ja. Spodnje. Prvo zgornje, ne pa spodnje. Tina ima že vtrnjene hlače. Malo se vstani. Ja. Ja, vidite ljudi, da je žurka na polno.
Legi, že te zanaša malo. Ne. Ne? Ko pa bo počasi še? Yo! Kje ste legende? What's up, what's up? What's up, what's up? Bravo! Drugače, bom naredil, samo veš kaj je, dosti imam teh prošenj za... Mislim, da imam privilegij, da je takšen live play. Ja, to je res, samo si rekla, veš kaj si rekla, da je vsak live isti? Po čem? Po čem? Jo, zdaj ne vem, reče, da live je isti, pa ne vem povedati, kak isti. Ina razli ljudem, kak je isti. Ina. No ja, bom se potrudil. Dobro, te pa. Zmenimo, pa gremo le. Pa se pravi, smo to video, gremo li gledati. Kje si, legenda? Stari uživaš, ne? Evo ceni, to si moj. To se vlogi. Pač v glavnem jebeš Adriano. Ona je skoč smela neke izpade, stari. Hočela mi je preprečiti, da se dobivam s punca in pa take fore. Ova pa ta... Ova ima pa tam ganta, ne? Malo čudno, malo se zamisli. Ajde si. Ajde, fol. Bye. Idemo. Ja doli. What's up? Počasi se bo začelo, ljudi, vidim, da že pravljajo. Mi smo prvi tu, prsti, bomo stali tam spredaj. Spredaj, nekdo zadaj, ne? Ja, zdaj bo ti bo spredaj. Ne, jaz sem zadaj, ni šans. Jaz bom spredaj, ampak zraven, ne bom jaz, ne bi jaz bil niti spredaj, ne zadaj, v glavnem zraven. LOL! Ja sam na tebe znam i opet idemo grad jer ne zamjerim sam. Prekine, ljubavni ljudi kažu da sam loš, a ja ću poluditi glede. Ruku ti podati, lice kiši lazi.
mi druge, prepune tuge, jem tu dovoljno se unavati, nije ti to potrebno, ne može biti sreos. To ćemo kasnije sve osvirati, a sad ćemo jednu koja si danas neku suze. Žene koja voli mene, jedna koji samo mene, još i danas neku suze jedne žene. Žene koja voli mene, jedna koji samo mene. Stavimo malo Slovenije, dajmo digni ruke gore. Idemo Sloveniju, vidi svoju letnicu, Sloveniju, oj, radija, oj, rekla baš je všeć i dajem časnu riječ. Oj, rekla baš je všeć i dajem časnu riječ. Sam čovjek s morem koji voli žene, a ja ne volim mene. Zato već odavno putujeme stalno sve povijene žene. Blisto je da šesto zapadnemo krizu, jer mi ona nije blizu. Zato već odavno putujeme stalno ne treba ni blizu. Idemo ruke! 20 minutes later. What's up guys, it's Buenos Live in evo, glih kar sem prišel domov in naj naredim povzetek, kako je bilo kaj danes. Ja, bilo je kar dobro, ni bilo glih odlično, zato ker, ja, pač polanski dnevi so le bili tisti največji in najboljši dogodek. Ja, škoda, da se ni dogajalo v Murski, da bi lahko še Buenos kaj spil več, ampak ja, bo pa drugič, sigurno. Ja, malo sem tudi hripal, ko sem se drl, tako da, kot me čujete, ljudi. Ampak ja, zdaj bom še prišel malo v live prek Facebooka, malo pozdravim moj folk, potem pa bom šel počasi spat. Tako da ja, upam, da ste uživali v tem vlogu. Če ste, prosim, lajkajte in subscribate, tudi šerajte video dalje, kajti dosti video še pride v prihodnosti. In ja, Buenos vas ima rad in za danes vam želim
lahko noč. Peace out. I think I'm too on. She been mixing and twisting up to my new song. When your money right, they don't think you could do wrong. And I just want a bitch that look like she could star in Mulan. And I don't have a problem with working up on my